asumbe wa keli kilungu cha katano ninge waza mundu wita wana amani na amani kuma musowa wambe ngina musowa wa 15 ezo ninge wa omwesi na amani ena mangu ne wa manda mundu wangai ne wewa enda ukathambie usini kundu mabinda monza usini wa yolotani no alea na wathi uthambia na yuni wasioka emubu 12 verse 15 na amusiokea mundu wangai we na nguthu yake yonde na oka na onga mambe wake na asia ithukisie sisia yu nini sivati ngai ndi yonde ate ondi ni wao wa Israeli nundu ni wao. Praise the Lord. Yu kondo wao ningu kwisoba osa muthinzio wa muthukumi wao. Verse 16 indi muthukumi wangai mundu wangai asia otondu yoba withayo ulani unga mambe wake ndikosa onawe onachao onaumwe na nakauni wathingiwe muno mundu wangai ni weki hata ni waleile. Verse 17 na amani asia ethe wati indi ningu kwesoba muthukumi waku na nengwe muthanga wa miyo itona kukuane ni numbu ile numbu thank you nundu muthukumi waku kumayu ndakathembe ya ngai ingi o ateo Yehova ndembo ya kuvivwa kana ndembe kweka hata. Alafu verse 18 very important yasia Yehova naeke muthukumi waku undoni ila bwana wakwa wilika numbani ya limoni ni ngai ya mubwana no ila bwana wako nisi bwana wake yuni musumbe wa kuna amani umite. Are we together? Yoba niaeke anandeke mundu witawa na amani undoni ila bwana wake wilika numbani ya ngai yake ya mibwana no adha idhevo na akikwatila kwoko kwa Naamani na ngikuna mya numbani ya limoni zilange kuna mya numbani ya limoni Yehova naeke muthukumi waku undoni wewa. Thank you very much. Creatively ntonete chama changa indeni wa tondu Naamani woni chama changa indeni wa kutangiwa na mondo ni angimeke vavukanyo ateo. Unfortunately atui maito mabwana maito alama tuandikite aingi kwanzi aimwe kana ingi kana kwangelekanyo mathaitha numbani ya limoni mathaitha numbani ya chao ngeya mubwana mathaitha numbani leva Yesu okwandaya Yehova naandike nundu bwana usu akithaitha nungwata akwoko na ni bodyguard wake na nonye wiki unique hata. Praise the Lord. Unique hata mandiko mange imasia Elisha amuya enda na ubo kondo wa au mabala oi athi bandu basanga enda na chao. Asifiwe Yesu Kristo. Now teto inji usoma nikenda nenu mwilitie mwekae maudhuku aye ndio mutabia nikenda wilitasie ukeka udhuku nondo obautu atia na amani Elisha aliame dhinzio ola mudhuku mwakenge asi ndamiatie nela medhinzio osa na thio pitha nikenda aisa chao na bo ni bobe na kibathukanya kati waito na nduma nthi na ito ethically na ndeto ya Yehova twandu etonengetwa ni Betel ni Paulo kilunguni cha Korintho wa mbeki kilungu cha 5 bolo ya siau delana mwiye mwikethe we mwamba na ilalai avenani aumani mathaitha me bwana no nja mutabia ndu manthino watu tuanamo alama tuandikite ala engi ni makastoma maito aye na mwiya mutikethe we mwamba na mundu wita mwitikili indi konike la lai ne mubenani
na mondo asuange mandiko mangi masia asumenza yoba kama silila indi bai kanisani undu kaethiwe wilie una mundu wa muthembosu au mwambani ni weta yulu wa nthino ndimena muno ikanisani tutikekane oneke kanisani obisini waku ethwa we mundume we mwitikili mutumia wanzama kana mutongwe we kanisa thi na lao mbe wandikite no etikili nduna anengwa uthei anondo tuinthino ukilwe bila ni memeo yaku wambe ochamia yetu mando wambe ochamia anake mando na kwanza Yesu thasi anthino thili hata wikuyanza wimanda misurvive peondo tonakwika lakini as long as tuikanisane nena mwiso ba useleke tuyeba basa. Praise the Lord. No see ningwe we are saying nondo musiai enda mwana wake ekenesa isi ola muthukumi ise na jitona kuimae na jitona kuboya isi onito tuna excuses tukazanje kwenda mwana wakwa ale othukuma twamusomethije na thina tio wo Susan tumesomesha na shi na twenda mwana wakwa ethwe enda kawila Uthwii chambe na ila nona andu makithi kosa na kwa kwa asikali kana kwa kwa hami nene vindasia muno ni vindasia vyo andu no mesi mwana wono no qualify onalama qualify ya bado ni kuya wakana ni kunenga wewe baki enjina dhipo ni masilile ondo ni ngwele wa kila kiumasukuma. My friends, I tell you katika jina la Yesu Kristo ni wene nondo kwa ibinda yewe musikali na no osa maana ile kuma kila maruti ola mode nawe twika musikali munene naku athukumi ala meungu waku ndoka mesile madhinani meba asu ni sawa. By the way no nase yoba ndaka usilila eliwa wekalilo ni mundu muthuku. By the way no nase ndo be ondo weka yoba ndaka usilila eliwa wekalite na bwana muthuku naona akuila wetwika bwana weba wekaleke bilani chao chake ndukezi wana undu wili lambe wangai. Hii system ya udhuku ni welo miomboa na kumbiana anga katika jina la Yesu. Nondo yuwe na chao wena okomo wizo kuthi ya onde alame ungu waku nondo wena okomo ndo meti kila kweka udhuku kuya kosa kana kuvenana nondo yuwe mwitikili. Praise the Lord. Na yutu ika hata nondo nitwekalilo nando meile kibadhukanyo tuika hata nondo nitutongwe we nando meke badhukanyo niweta ki nalidikana kimusiki bando kinebeti ongo tela sito lasi obai kanisani nebeti sungu ikadha chamani wasio chamani anakeke ikubuthia chamani anake makwa esukuwe makwa inyombe ukai chamani ni wetana nginyola modena kwa mamike kana chamani ni wite mbeza cha musi amekula pe nende kudhu chobo ibeti no siesi jisasa ni matu ili twei kana mekite hata nela mwana ke umwe wakulilie inya niki mutu ya tuthi zamani ya nganyana na ni muyi na maribu pesa ya kimusi mama zwa mwana yutu ikada na wo muzi wito ito wathukia mana kia mwe nduba mundu ngi mase yuwe bongi nalangi yo mbe meilobi nawaza kwithia mama easia twekale na mutumia weba o twisi no wisa to imwende ende mwana kia mkula nyonya nganubwa twekata kona weta mundu weba machama nima gogo maisa ende mwana kia asia nyonya nganubwa mama me edha no wetikile kweki wakulane ona kwa no nunube nongi vedhiwe na muwo mbesa isobewe na uni wo kwethiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Twenda twika hata hivye tuthukuma katikati wandu wathuku twika hata ano mondo atatu ondo wambe verse 9 simbo imandhiei anana na Uthwii ula ute wachao
wo lungalu emande chao anana. Hallelujah. Praise the Lord. And wa woki wende wandino ende ukoko mande ende wende liba eno withayo na no wikasia kuoko na no manda katika jina la Yesu. And wa wendwe wandino o umiekala Uthwii usu ulaute wo lungalu emande anana alama kakudhocha itune. Na nawatangazia leo mna sababu yote ya kumtolea Bwana na ukarimu. Mwina itumisionde sia kumuthukuma Yehova na ukarimu wenu. Mwina sio in the name of Jesus Christ. Mwina sio. Mwina sio. Nundo mandiko mange ni moto ya ma mose inywe ma wekaloni ma tene na tene. Ela Uthwii ukadhala. Nani kwa naki make sense? Nundo wa woki ba imondo mulungalo. Hallelujah. Ba imondo wili hata mulungalo. Kwa kule mtu wakundi kuambia kuomboza nundo mwoboe mwaka momo. Kwani amomboza, look at your neighbor. Why is he kombosaring? Mwambie basi upende usipende ili uhesabiwe haki. Tumikia Mungu. Amen. Nundu yu wana wakunda kati anana ila mbesa udhukumanga inasio. Tuwendi tuwe wesene na Ngai udhukumanga katika jina la Yesu. Ondo wakeli tuwa olawe na kithito undoni unini muno kithito maundoni manene na olao te mulungalu undoni unini na keti mulungalu maundoni mili hata manene kuondo wa edhiwa motia edhiwa na kithito na Uthwii olao te wa ulungalu no ola okamuikia na Uthwii ola wawo verse 12 na edhiwa motia na kithito na sindo sia mondongi no ola okamunenga sindo sienu ene wao ndio munenga visa nzeo ono ndeto ya kithito ni atumika ba na Yesu enda kumendeto ino ya kithito kuma ilangele kanyo ya mosia isia ola ote mulungalu. Therefore ola Bwana waisa wa munoni mosia isia engalila yake na yubela wena ala nana maola mosia isia na mome engali no ingi ananasu ni moma murisivie the Lord la Bwana wa muvutie na you from the perspective ya nana nibo Yesu kunena nwisi tukadiko achadila ni wachadila nono mwako no ni wokete kadiko achadila ngado nina biasala munene au meme kanisa dhima kazi ya yumbembe wabo pastor au metwambe kikundi cha chao cha mbesa tuike biasala ya handwear na yu tuidhiko achadila atudhithi ya mundo weta wa Yakob mjikwa sewe mudhuku na you say you Jacob ena loyalty kwa mwene wa chadila ti wendi lakini unaitoko tuendo tu mando nake nikendela tu adhibo akatuika anesa na you from that perspective toka sasa Jacob kithito naito ndo tu adhiko wa chadila no to sovia na tutole kwa sia edhiwa Jacob ni watu sovia kwa chadila no yu tukamwandika ndato soveanga ngele kanyonzeo politics ya Kenya pe andu waingi mamulengo wa Raila monga mite na Ruto na matumite mbesa sio kana maundu mao mo ngele kanyongeni bato nekave amwe kwanza maandikitwe ni serikali lakini meba ya serikali ni menenga mba Uhuru na Raila tuwila entrepreneurship ito wenda computer ayimanda Raila na madhiwana ona kuwa nikitwa ni Ruto Raila ele kwa sia mundu la katwika musumbe mwana ni waandetha sia ila waina Ruto na dhani waandetha sia ila waina Ruto you elonde hata eba hapa kuve kwakwa na Raila koza kivila asia mwana uzo na koni wathukuma Ruto nundu ni wamwika nesa kani mose yunondo ba no konzoveanga anusi kiyo moja tu ni onachokili hata nundu yoba enondo munene yulu andino
na usililo ni ukite nundu wa nthino lakini yoba nukuona andu matono muthukuma omeo ndithiva isu na tukimuthukuma Ngai isu ni onyita wa loyalty. Yoba ni mulengo ni wa nthino indinye ni ngwendete indinye ni kithito naku indinye andu alao thema mulengo wa Raila matona kuandikwa ni mundu CS we Ministry of Education na thona mama ema Raila na thona mama ema Uhuru indi mwina andu maandikwa andika mundu wakwa wa aliandikwa Uhuru ende kwa sia mundu ona kauni wa Ruto ni munana and why yoba onune na naitu my friends twindino lakini wewe ndo una Ngai owisi yoba nuto no kwichambe newe ukosi wa Raila ndiseta ninge walawo Raila ni wakwatitwe ni Moi etina wa miaka wa 1982 na ni wosiwe na ni wakuniwe muno ni wathiniwe muno vandu beta wa Nthi house na yu umwe kati walas asikali mama thina cia nundu mabinda mwene awa makoma kiwuni chumwa kima ati kiwuki bayandi ni kiwuki vikete kuungingo hatinda modana utuko chumwa kima nundu watata kuombosio kome ni wathiti abuna ni wekata kana uthiki wile kwa we muthei kakasumba ko zie nguku no ndabia my friends na mundu angikuvua kwana ngwa kundu na kundu na yu nese Moi aye muthuku ibinda thiu na ena ukumu absolute ibinda thiu hindi la multi partyism yokie na mambe au thiku kuonde maina na yolo unubani Ford Kenya Ford kwa bahati Raila akomana na musikalumwe wa muthokwani tie muno pa Nthi house mama no esobe na atwika musumbe na atwika musumbe akiri na kukwananga ne wa mundu suni wa India akwata ni depression ewa lakini swane Raila ni wakomere na mundu mo wa musubia amunenga yo kindu akaya ela nukuiwanza amwete ekeu akanywa Raila ni wisi mundu eungu wa Moi tiwo nondo meatea meo yao la Moi lakini onalange meanduku uoni wanzobea ora ila akatwika musumbe wala mundu newolwa newe ibindane themwe na musumbe umwe kalile kwa ibindo thiba tuthukume Ngai nindu akitumichu nondo batendi musumbe ni ukite musumbe wachao mwiya wachao Ngai wachao waingai ni ukite wala wathiwina wa ni ukite ingi Yesu Kristo atutwae yolo mosi kwitu nyendikerwa nala meti wako ngatwa wa atwisi yako oniwo wako kaingeko atutwae mosi kwitu ndika olawa oilawe okaku na kwesuva uthukumi waku thukuma tavukite bwanonge ambingaile nduthukume tavukite bwana weva na kituma tu muthukuma na ino ndo tuyumana kana kuswania ni wukite thukuma tavukite bwanonge na ino ndo wa mwiso vai muthukumi utona kuthukuma mabwana eli nundu akamena umwe na kimwenda olonge kana akalumania na umwe na kimuvuthia olonge mutitona kumuthukuma Ngai na chao na thui finally nino ngungo mwesuva muti onaka utwendino tutikakilwe vina nendino atuthiulwa our main aim ni Ngai. Praise the Lord. Kangu tabengele kanya ufani kisungu peke ndo kita wa means and ends. Means and ends. Ends ni muminukilio. Wano kulia mundu no muminukilio emwao. Suku angele kanyo. Nenda uthi ilobi no zita wa ends. Praise the Lord.
lakini tumia means siva oni tume personal car kananga tumia basi matatu kana sindwingi. Praise the Lord. Amen. Ndo elo confuse it means kwana na Yesu ebinda dhino ndo tuendino tutumie means sia ndino nikenda tuise obisie ends siukite u Yesu Kristo na yuni ngomwezuba ngalini yaku weane waku biasala ni waku isu shonde sidwe nenzi ya kana mevea ya kuthukuma Ngai ula wailwe no theithi waku uthukumi waku inengane kwake. Tell your neighbor inengane kwake. Amen. Nundu kuya ingi mabulaniti jisi nimeana ba mena ngali na nimubodhe angali lakini swani ya mwana wa ukulie mami gawe na ngali ndo nenge ngali nithi bando dhiba elobi wanda kwikata hai nenda othi lobi wele kwele wa mwana usu nde kwenda othi lobi enga lobi no means kelo kwenda kwika ekita kwenda otwa ngali tisa waende lobi no means tisa waende ekita kwenda otwa chao ngali na niwo etikilengi mekete vinda the mendo tume yako kamituke kwanga itanzia ya kwithusia ya kwithi kanesa ta muno babasta muno babasta ona beangi motumia ikanisa tanzia ya kwithi kanesa meo ya kanisa ya sio pepa nona thukumie meo kanisa ya sia pada ile kwithiwa pena contradiction ela tukwenda kweka ndo kanisa. For example twenda kwa monda wa kanisa atumia kana ovasa wa kanisa ndele etwa a conflict of interest ndele kwithwa ewe mutumia wa kutuma ambia eba wau nundu yi we kanisa ni othi na nuwe wathi watwika mutumia na tuthisi kuya utabiwe hata na kwa watu etenge wathili hata na wenda kuibanga na otheba wau yani imagine kindu cho wacho nawe kikundi niki mwithita going forward group na ni mumba nitie mbesa mbingi ngili mana ngili myongo na yu mwenda kuwa plot na hii plot mwendete kuwa ayumwe wenu niwe mutumia mwite nikana munengane mbesa mwisi nukuya mwimwe nake indi niweka hata nokuya yani eka lavaya hata mundu omubingisa na mudhasi ya mbesa isu ni mingi asiati mingi ni nzeo nikenda eke hata aye sema shindwa na nitweka au beandu meka nisani nikenda makwate nguma kumuzilieu keni nithukumite andu mekita kwenda kweka live bila nisi atumia kana sia machama nikenda makeli ya mbesa siandu na makeli ya mabasita na makeli ya kama kanisa the kanisa ti wo muminukile wo thukumi wake aye enda the kanisa nikenda kwate nguma na ndaya ni the kanisa ni kana ni ofisi ni wa nene onaba nundu ni nguma kwenda kweka hata ukusema na mama na laisi basita aleo nubacha lady etu mwanda sioka chowo nundu the kanisa laike yao anuwecha chao lady aleo nuba mutumia wanzama the kanisa ndeka hata ndadi sioka nundu the kanisa laike yao anuwe mutumia labda adhi ndizi zini nende ayambata adhi neko ya region nekanda you ever lakini kio kiwia ne basita na mutumia wanza mawili vano sama area my friend jam ya stress nundu wombe okweka ba notable bishop ona zamani ndizi ziko musamani othu nundu nokia hii pe ndo weta na wo na ketwa wa bishop kote stress sema shindwa pe ando ainge matume hai kanisa njane beba Yesu ende yuni ngumya muminukile wo thukumi wenu wonde withi wendi kutai yao Ngai ona kunu wanza amani nenzi ya kwemande ya maxi kwa Ngai ona winu wa kikundini ona keba nenzi ya kwemande ya max uthukume o nengo mwezuba kunu wa kikundini cha kwaya tika ndawizo kudha nibo muminukile yu utu ya hiye utu nenga stress kando mema manda tukuma na madhambi ya to praise team
Nikenda makamona ndo madhenge ngai. Kema kita utumia hii kanisa taki yao cha kuimandhia nguma na ndaya. Nenu mwikethwe mwili. Amen. Ngendo tu adhima. Wadhusu tu inende. O nigo wakoka ingeko atotwae musikwito tukamana ola watwendavyo oila wiukako ola wisi wadhusu no niwukite ingi Yesu Kristo. Tafadhali nitafutia wimbo niwukite 50. Tunga mefithi ombe. Nadhando wese mumungilia. Tell your neighbor mumungilia with me. Ongama. Oniwo akoka engeko. Atotwa musikwito. Tokamana ola watwendavyo. Oila wiuka ko. Are you ready? 1, 2, sing. Niwukite ingi Yesu Kristo atotwae yolo musikwito nyendike wanala meti wako ngatwa watwisi yako oniwo wako kaingeko atotwae musikwito tokamana ola watwendavyo oila wiukako ingamwona nesa na medhoa ngeloela vala watoniwe nangamana ola wandangiye oila wiukako unigo wako kaingeko atotwae musikwito tokamana ola watwendavyo oila wiukako ningudhanga mono konanyawo ningukuwathina na utanu ningumina nesa chalo chagwa movaka asiokako uniwo wako kaingeko atotwae musikwito tokamana ola watwendavyo oila wiukako anduwa benata asiokako mwisililwa nondo wakwamatu mukatu kwa ondo kwa udhuku moiye kwa okako uniwo wako kaingeko atotwae musikwito tokamana ola watwendavyo oila wiukako. Sema amen. Tukiwa tumesimama basi tumalize kwa maombi. Bwana, watu walio hapa mbele yako tulitangamana asubuhi hii tukiwa na imani utakuja tuwe na ushirikiano sisi na wote walioketi katika hivi viti na wakasimama. Na Bwana, tukaomba sana pamoja na kutafuta uso wako tukutafute ndani yetu sisi kwa sisi. Tazama Bwana, kwa ajili ya maonyo ya neno lako, kwa ajili ya changamoto katika neno lako na kututia nguvu katika neno lako, tunakusihi ewe Mungu wa miungu, ewe Bwana wa mabwana, endelea kutuongezea hekima kukaa katika dunia hii. Maana ukweli ni kuwa dunia hii imechanganyika sana na imeharibika vilivyo. Imetupasa tuwe na hekima ili Bwana wa mbinguni tukupendeze katika kila hatua. Na zaidi ya hayo, tukijijenga tuendelee kujiandaa kuingia mbinguni. Ndio maana neno lako la leo ni muhimu sana kwa watu
ambao ni wa dunia hii. Tazama, tumeingia pahali pa ajabu pasipokupendeza, na kila mtu ambaye ni jirani yetu ama ni rafiki yetu, hata mwajiri wetu, hatuelewi wanakotoa pesa zao, hatuelewi wanakokwenda, hatuelewi walipata pesa hii kwa njia gani. Lakini hili tunalielewa, kuwa ni wewe umetuokoa, kuwa Bwana umetuita tujukumike katika kazi yako. Tazama, tuna mijengo katika kanisa hili letu, pamoja na hao tuko na matoleo kwa ajili ya DCC yetu. Kwa haya yote Mungu umetutia nguvu na umetuchangamsha. Hebu tutoe. Ingawa tuko katika dunia hii, ni kama watakaoingia mbinguni, na kuna nafasi ya kubarikiwa kwa haya yote kama tutakuwa waaminifu kwako, tukiwa katika dunia hii ambapo kuna utajiri dhalimu. Ewe Bwana, utatupatia makubwa katika ufalme wa mbinguni kama tunajipendekeza kwako na mali ya dunia hii. Tazama vile utatupatia mali yako wewe mwenyewe. Na katika hivi Bwana, ninaomba watu wako wawe waadilifu na waaminifu, ukielewa kuwa wako na kazi tofauti tofauti hapa na pale, lakini makusudi ili wajiandae kuingia mbinguni, maana mioyo yao iko mbinguni kwako, na hapo ndipo wanafaa kuficha utajiri wao, sio katika dunia hii. Na kuomba Bwana, tusichelewe, kitambo ukuje. Badala ya kukutumikia tumeharibu zetu zote, badala ya kukutumikia tumetangamana na watu wa dunia hii, tutaharibika pamoja na wao, na hayo sio mapenzi yako. Asante kwa mafunzo haya, inuliwa na utukuke milele. Na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, sema amen. Salimia mwenzio, keja Mungu, keja Mungu. Mungu na pamoja na Mungu wa Yesu Kristo. Na Mungu wa Yesu na wendo wa Yesu. Na Mungu wa pamoja. Sisi tunaitwa sema amen. Naomba pasta watangulie kwa lango, wasalimie watu wa kanisa. Tuone kidogo tu, na Bwana wabariki.